takunta ken ni pakeden awan pulus makaartap di inag panagkanas lumaka saritag ni asawak nga atayo ditiden na anyan nga nagkanasen awan man la di sa di inka pa nangay ayamen tangruna no pisil-pisilem uray kalaag pungis-misen siping na pindutem takuntaken ni paketen awan plus makaartap tinak panagganas lumaka saritag ni asawak nga atayo ditiden na
armas mi bulbulong kay kayo tilinong mi kaya't mo gayem ta umay ka jay balay mi anawara uminom gatas asa diwa limag to kabalyo natin nagda ay wen gayem no umay ka pasensya kan kunak nga iyon una kajay balay mi ket na ariwawa tadananang kentatang kanayong nga agap apa isunga ada balay mi ditoy ita taimpak ni ti kabarangayan da tapuro apat inda ugra ngem tirabi imayat meti panag kaidada mangbantay turturud na pananmi kabalyuken baka tikadwami at igdug atali ti armas mi bulbulong kay kayo tilinong mi kaya't mo gayem ta umay ka jay balay mi anawara uminom gatas asa diwa limag to kabalyo natin nagda ay wen gayem no umay ka pasensya kan unak nga iyon una kajay balay mi ket na ariwawa tadananang kentatang kanayon nga agap apa isunga ada balay mi ditoy ita taimpak ni ti kabarangayan da tapuro apat inda ugra ngem tirabi imayat meti panag kaidada ngem tirabi imayat meti panag kaidada ngem tirabi imayat meti panag kaidada malagip ko nararagsak alda ken ka ngito tsak man malapdan ubiyak ko ti agluwa ken aglindo di mo kumakon na ngayon kanto iwaksi ken lipaten ngem kiti kon matayran
Nagsak aldaw ken ka dito, Tsak man malaptan ubi ako. Di agluwa ken naglindo, di mo kumakon na ngayon kanto iwaksi ken lipaten, Gim katiatan tulaen, ngayon kay paten.
Sika